Kejeng akan disuk apa dengan kaseng channel C, kasoka jela ba kasoka pedeng, lengkat ka jalan langur ki kesiang na baro arliang, kala peteng mata kasi ka arp sautarik ujeliu arajar arpulai. Haka ba kala don ka jelang hapo ka guest house jong ka MECL ka jan hapo Yam. Haka ni ka jelang na kaliang jong ka channel C dan langur uba sadun bela bolong kesiang na kaseng channel C, na ta na kasoka jela dan uba Peter Khar bolong kesiang ba kamjur uba Roni walang dekat PDK officer. Na ta na kasoka pedeng na dan Iki misra ubalong nom ikmat ka home ministry. Hakan ka jelang da kalang jeki nom ikmat lan diki siang da kasang national C kila penpau ya ka weni kimat ki batan kami akmat juga ba katang kalong ka amnesty nan ka jeng map no ya ki kam ki ba le da ki khot juga kasang national C. Na kalang ka sokar pedang lan kalang nom ikmat da ka sokar pedang ba kan sokar jela kila batha ya ka channel C bakat pen kre ya ki kam ki ba kasang national C ka kwa mat pha ka sokar pedang kenam ba ka sokar pedang kan yo pek mat pimnya ya kan kejing tho dan dia kata report ke bawah nak kaseng channel C. Habis kan bagi dapat khabar ki kaseng channel C kila tentu bagi dapat pau bak kaseng channel C kam kwa bakan don kejing amnesty ni kejing map tangi ki khot ki basa siki klaus si betap ni siki jakari ki jongki mereka kwa ru bakan don ke amnesty na ta ki khot kaseng channel C ki betan apa tok adu ni ki sni ke pemerintah. Susu nak kaliang jong ba sadan bla ba kumjuru ki kaseng kila batai ba kawe ni ki jika nak yang sesuka pedang kalau halor kaca sheet tebom kabel jah di kisam kabel dap apa kirian. That's in the first round of formal talk. Kemudian state government kalau disagree ki amut ki option lah. Bak kita kembali untuk state government. Baru di Roni Waram, ada mentalan. Ada jika resolution government ini makin participate ada di stop kita. Pada kalian home industry awal di Bukit Misra, kau lah, mama lebih ke SIB lebih ke kalian. Jadi yang ni kalau baik penguatnya betul-betul cakap yang ni ke this process, but kapang pemilai keren ini kalau ya kaju komentar ke pemilai apa menurut kata ketika amnesty ban dari mana amnesty juga makanya ke proses hikmat ya kepada kalian amnesty ba kubur ban consider supaya kata ya kata kajing dawa dan ka agency bahkan saya keren kata kebentar bakin sakit pergi ini apa ini seni ban sawan kajing keren das ni kalau baik take juga ya kata amnesty bagi kiwi technicalities kiba ya deh bahkan ini peace process kata hai ke bang kuang penting kajing keren kata ya hadu kata lebat status kajing keren kata ngomong hadu angka sponsor government ni kalau baik ba penaklian di balawan mana kinsara ya kata kajing message ke bang ilo personal syak sokar ba kinsara syak office concern juga nama amnesty gede kamdade atang state government gede juga central government tu nama boleh kita nanti NIA cases kiba la dei ka jurisdiction of central government te kumangalawang mentan ba kinsa rasha office kinsa study ya kata kajing bu kapang kepala bu ke Chelsea khmat ba kesekutif ini yang di sini kan so kabide ini kadang tanggawi case habide ka state level but say dibut case nama ki specific cases ki bangat ki individual members individual cadres kibut pe la har ini ba submit but dia kita di colors ki ba dalam case ba government kan study kita kamtam kabide ka state level ke pe aku mengitip ikan ai itu kalau baca sheet tentu kita tak sama di Bobby Marwin sengkupar mana untuk amat Glorious kerja bakar dosa. Kamu ke NIA case kadang tak kau. Lano ka next Kali NIA case di bom sini. NIA case kat kong ka report begini hangi apa sih kadai bitang ka kam table. and the next meeting pa lang. Ka next meeting kalau ngilayakan mentan dan hadir mengilayakan tekila anak kalian dikit lah bu kajing suggestion kalian ke home ministry lah bu suggestion dia kebanggil pala ban airai mana-mana ni untuk po show meeting mini show meeting mentan dengan ada penikapras juga ni se communicate pat ka government central state ba lalu mini show meeting dia ni se kembali ada show meeting Kano port like government consent ban decide about it but can amnesty ki only Yung in matter of weeks
seperti Kamdi ban bak por nanti deh, tempat. Katun ga kan ya katun ga proses ini. Lembar gane kalau katun ga cerita bahwa judiciary kalau involved fi. Teka MHA kalau involved, state government kalau involved, kadi ka kam ko ban ya cakap kan. In other words, the state government but the central government can have a withdraw in cases. Ya definitely kita kan dalam ini por kita nak withdraw. Kat barang ya ke proses, kadi ka proses barang ya ke. If they agree to your proposal. Kayak gini, ini pala ban bu terus ni di agenda jong kaseng nomor 4 ya syai tadi number of cases tiba tang pending le syai tadi number of cases belum pending di alam polisi kalau jelas mak nomor boi ka long ka jingkang ka boleh ndak ba consider di cases tiba itu kan yang sering kita long ka jingkang ka boleh dan salah di kalau jelas dalam 4 pilih jingkang nomor kebujunya ini kaseng bukan keren tadi political agenda Masa ko ki ko jongi ki nang don hi ki benang song jie ko wa nang ta ro ke te ye ki ta ro ka ko mo lai khat lang ke ba da government da ka sim ko no decision ban ya ban be ye ni amnesty ne ban release ki ne ban withdraw ki cases ta ka kan smooth ne ka process Then the details of job percent kan lo what is the strength of the HNLC as of today? yang kata di klaim kali itu kemai And kita ki bukan ki case part ni di lawan itu kumpakan nutuli kita ki case and how many members are involved. kita dari via di numbers di bon ke numbers lemar kalau involved di CJL course apa kasih health JT health kutari boy kun ta ter ki bon ha ke se kita ki meski ba case beriar oleh se ki ba shu sha kan no ada ba shu sha par kun kita ro kita What is positive? What is the it was very much positive as it is kumpa kalaya ka jing kran hi na kaliang i mishra personally lemar kan ke de sin ka balai de pasabung kan do yi ta today mot ka jing kran mot ka byang ba gila simkhia hi gila simkhia hi ban mi chulu chane lemar ba yi ka kum ga jikte bila ham le chamanipur barang ya ki jing hur raj te ya brand jong ta ro dang plot por ban chane nam ta jong ni ta ga channel sin tingi ro na kaliang ka san ni sungu baka kat kun ga MHU itu lu kita juga MHU dang platform wan penia song ya kini jing kran julu